قولي قولا مني شيرين البرد مني. هنرمندكش کەمپا دۆمیز ji tirbespîya Rojavayê Kurdistanê ye. Tu cih ji xwe re nedît hunera xwe lê bide pêşandan û ev yek nekir gobêhêvî bimîne. Dawî ne li stîdyo ne jî li ahenga lê li çiyayê zawa bû cihê got her şev Ridwan lê beşdar bibe. Çiyayê zawa em tên heyva Ramazaniya em ji xwe re têne vêdê têne sohbetî جي حليمة نفيدي عائلة نفيدي دمين حتى ساعات مثلا دو السير وادا دمين واجوار الطنبورية تخومو كيفا مشوار كيفيتكن جوانên dihokê ser dirêjahiya salê berê xwe didin çiyayê zawa. Lê meha rojiyê beşdarbûna ciwanan berfirehtir dibe. Her wiha guhdarên Ridwan jî zêdetir dibin. Hatina cihêlî ku çiyayê zawa ew dîr ji cewê rojê derkevîtin rojana nivîstî bitin heta nîvro rojiya pişevê bête verê cewê xwe bedilke cevek خوشه هوای خوش دید وگاوه و هنر رضوان جی گله خوشه نزدیکی هنر ما بود با دینا یعنی فرقی نافینه دا اغلبت افسرانه یا ام ویرگو خود دینه او شمال ویرد بیری تنگی گله خوشه آخینا من تمجدل تمجدل لمن خسنا رزوكو والغموكو Ridwan berê xwe dide kombûnên ciwana kesê hez kir bê beramber jêre distrê. كيف مجال بيتيت ومجال جراتينا تشوي زوا جهداري ويتكينو فاك رضواني ودنيو جالك خوشا شكان بودو ميسيتا فيرام جين خرشافتينا فيرا تين جواتو ويترين وجهداري استرون تين جالك خوشا قد مني كاري بوفك مزل برخوا 30 salin Ridwan dest bi hunerê kiriye. 10 salan dûrî wê ketibû lêberî 2 sal û nîvan demal başûrê Kurdistanê penaber bû dîsa hunera xwe bêrdewam kir. 3 salin ji Rojavayê Kurdistanê koçber bûye. Tenê bizqa xwe aniye başûrê Kurdistanê. Ridwan dibêje heger bû rojekê vegeriya Rojavayê Kurdistanê dîsa wê stranê Mihemed Şêxo bêje. Pêşawa Behlewî Rûda û Dihok.